savomin mi pani abei ni somni pathum thani sang ni somni pali khan Joseph Ngurthan zona kum som thum parian le lal sang liana kum somni pasari wathuam pui Longtlai district ve te chu luyan kalna savomin lo bein han taksa munangamo zata liam antuar Ngurthan zona le lal sang liana hi nimin tlai lam khan Longtlai thlen pui ni in Lairam Christian Medical Center and Hospital lu pui an ni a liam pakhat zok Joseph Ngurthan zona chu a liam anat deuh awangin lungleilama refer ani Joseph Ngurthan zona le lal sang liana hi wathuam pui atanga kem nga vela hla a selectiva luya sanga manturin ankala luya anomlai hian savom lo chuak thutin aron be ani theito paloin vengin hun engamo chen anin be nuwa savom hian akian san lal sang lian hi alu le amit ko ba ka aban veilam le dinglama savom hian asea Joseph Ngurthan zona chu aban veilam atlia ka alua liam atuar bok taxi driver kidnap tum ani nisomni pathum thani sang ni somni pali khan chaltang veng aizola cheng taxi driver pakhat chu zarkot veng aizola tangin mi pali in sairang lampanin an manga an tong kam le chet dana arin hlel awangin ram hnuaya atlan chiat san taxi mangtu te hian dulian tong an manglowa ma se taxi driver hian engamo chen a hrethiamani angai that lo awangin zunraman thir po in chabi aphoi zela a thlen nat deuh nuwa angai athalo zual an kalchin turan soimu mal dulowa atong thiam ho an zota hindi athiam lo tian riat nuwa hindi hlirin anin bia vai kan tiang ero anni lo thung sairang pel dewa zunram thiar taxi driver hian rotin chabi le mobile phone alak nuwa atlan chengal mi pali te hian zui ma se an phalawa mun him chin ni angaya apa bia in apa hian police te a phone ngal police le chaltlang mi te taxi din na mun an thlen chuan mi pali te hi mu zui tur an lo om to lo mi pali te hian chem te le tual cher pistol an neya tu te nge riat ni lo ma se zo na thlak chu an ni a rin ani